Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu kupitia jina la Yesu Kristo. Ninao ujumbe kwa ajili yako siku ya leo. Biblia unaotoka katika kitabu kile cha Mhubiri sura ya 12. Biblia inasema, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema sina furaha katika hiyo. Kwa nini Mungu anatukumbusha kwamba tumkumbuke yeye? Ni kwa sababu yako mambo mengi ambayo yanaweza kutusahaulisha tusimkumbuke Mungu aliye hai. Inawezekana ni familia yako, ni kazi yako, ni maisha mazuri ulionayo yamekufanya umemsahau Mungu. Lakini siku ya leo ninakukumbusha kwamba ungali uko hai, ingali unaishi, ingali unapumua. Mkumbuke Muumba wako bado ukiwa na nguvu, ukiwa na neema ya Mungu ndani ya maisha yako. Biblia pia inasema ya kwamba ewe ni jinsi gani kijana isafishe njia yake, ni kwa kutii na kulifuata neno la Mungu. Unaweza kumkumbuka Mungu kwa ibada, kumkumbuka Mungu kwa maombi, kumkumbuka Mungu kwa kusoma neno lake. Maana zitakuja siku ambazo utatamani angalau upate neno la Mungu, angalau umuombe Mungu, lakini haitawezekana. Hivyo kumbuke leo ukiwa bado unapumua. Mungu akubariki sana.